Mana. Assalomu alaykum. Qadamjoy qo'mi mana yo'lni chuqurini qarasangizlar, chekasiga bitum qo'ygan. Примерно 5 cm, 7 cm borda. Endi bu yo'l mayli. Murda asfalt edi. Mana fonaringni ham yondiraymi. Mana asfalt yo'l. Hozir men qorong'ida tortdim-da. Yo'lga mana lash aytirib katta qilib qozib asfalt qilamiz deb chekasiga bitumni qo'ygan, chekasiga bitumi ham yo'q o'zi. Moyda qo'ygan. Mana bugun iyunning 9'u bo'ldi, 10'u bo'ldi tunida. No, Qadamjoy rayoni Xolman oila hukumatidan Jongoyildan boshlab ketgan Potqo'zg'ashga ketgan yo'llar bütün qozib tashlagan. Mana. Şu yo'ldan kelgan mashina hozir qayerdan o'tadi? Kelgan mashina har biri chuqurga popol bo'ldi. Mana Potqo'z ko'tal polni popol bo'ldi mana. Mana chuqurlarga qara. Bu qozib tashlagan birov niye alıyorda? Her bir şakta şunu qozib. Ona göre tüm qo'ysa ham bo'ladi dedi. Eldir murdagi eski mana asfalt yo'li menli mana Xudo aşkı yo'limiz bor edi. Bir yaxshi yo'limizni talqilashib ular. Ortiq qilamiz deb tirtiq qilishib qo'ydi. O'shuni bir cho'nglardan bir tonishi bor, bir yarim bo'lsa bir qovar qilib qo'yingizlarchi. Biz yo'limizni shunday qozib tashlagancha mana 1,5 oy bo'ldi-da. Jotadi. Mana chekasida quygan bitumi ham o'sha to'qilanib ketdi. Mashinalar buzib, asfali ham tushib. Murda olishdi, hozir xo'ja bo'lib qoldi. Yo'ldan toza jeri qolgan yo'q boshqa. Murdagi yo'limiz manchaylag'ida. Mana o'shanjilarni qozib bashbattar qilib tishadi. Shuni bir jo'qoroqdan bir tanishi bolalar bo'lsa, bir aytib qo'ysangizlar. Mana Jongoyildan Potqo'zg'acha shunday bo'lib ketgan. Chekili tichi ham jarag'aydi. Mana shuga tushgan mashina so'qaloq. Assalomu alaykum hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Assalomu alaykum Qadamjoy жаңылыктары YouTube kanalının katıluvchilari. Bugun biz ko'rsatuvimizda Chekelik degan ayildan olib boratamiz. Mana Chekelikning arkasının kiraverishinde turamiz. Bu yerga ellerning qayrılışı bo'yicha chaqirildik. Telefon orqali video svязь orqali chaqirishdi. Bir ko'goyli masala bor. O'shani bir jaritib bersangiz degandan keldik. Bu yer Chekelik tag'rog'i Qadamjoy intimog'i yo'li. Mana yo'l men ortimdagi yo'l Jo'shiqdan Qadamjoydan Tashtaba Jo'shiqdan kelgan yo'l. O'shul yo'l mana arkadan boshlanib Chekelik ayili boshlanadi. Bu yerda qanday masala bor? Qanday ko'goyli masala bor, onu sizlar bilan cho'g'u ko'ramiz. O'shul videomizni taralishi uchun sizlardan so'ranish, like bosingizlar, podpisatsiya bosib, o'sha o'z o'y fikringizlarni kommentariyada qoldiringizlar. Mana hurmatli ko'ruvchilar, Chekelik degan ayilga kirib boratamiz. Bu yerda menga aytilgan ma'lumotdan bo'yicha kelajatam deb jana aytib etdim. Emne ko'ygoy bor desangizlar, bu yerda bundan 1 ay 2 ayga yaqinlab qoldi deshet. Yani tag'rog'i 1 aydan aralığında murdaroq bir yo'l qurilish boshqarmaligi, yo'l bo'lsa shu yo'llarni teylov boshqarmaligi. O'shul yo'llarni o'ngdash maqsadida qazib ketgan, qirg'oqlari chiqib turadi. O'shul qazib ketgan yerlar anqir-cho'nqir bo'yicha jatadi, hech bir o'ngilmay jatadi degan tarzda menga qat yo'ldashibdir, video tartib jo'natishibdir. So'ranish kelib shuni chaqildirib bersang degan maqsadda. Chindag'ida bunday yo'llardan aylanib qochib o'tishga to'g'ri keladigan. Hozir men bir qator barayin dag'in. Bu yer
kaysi жерге чейин, Каткозго чейинби, канча жер муну ушуну элдер дөңгөлөктөрүбүз жарылып атат. Же көмүп таштасын, же оңдоп берсин деген мааниде ушу айтыптыр. Эми сурангандан кийин келишке мажбур болдук, келип ушуну чагылдырайлык дедик. Чындыгында эле эми ишкана өз милдетин аткарган. Ушул жолду оңдоо максатында жакшы ниетте иш башталган. Бирок тилекке каршы неге ушундай чуңкур болуп турат? Неге оны оңдош кайрадан бүтөп жамап койгон жок? Анын себептерин билбейбиз. Частичный яма иштери, чуңкур иштери деп айтылса керек бул. Бұл жағы чекелік айылы бүтіп, мұнан ары Каткоз деген айылға қарап жол болады. Качып өтүшкө тура келет экен. Emin döngülüktür. Bir maşine gelecekse bir yamadan kaçam dep adam ömrüge kovup jaralaşı mümkün de uşu kırbayız mı yolların ortasındayken. Öte çuңкур kazılgan deydi. Bu yerde bir-iki adamlar var eken şolarga suroo berip körөйүн dedim. Toktayınca. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, чындыгында мындай ямалар жасалган экен. Бул жакшы ниетте, ушул жолду оңдош максатыда ушинтип башташкан, бирок бир айдан ашыптыр. Эми өзүнүн убак-сааты барбы? Шарттарга байланыштуу убакыт болбой атабы, же бир материал жокпу, кандай? Элдердин максаты ушуну же келип оңдосундар, же көмүп таштасындар деген. Мага айтылган телефон сүйлөшүүлөрдө айтты да, өтө чуңкур казылган, анан кыргактары өтө курч. Балондар өтө кыйналып жарылган болуп атат деген сөздү айтышты да. Чындыгында эле 7-8 сантиметр чукурлукта окшойт. Мынау Каткозго кеткен айыл, жол. Мынау чекелик айылы. Мынакей bir adam машинеси менен келет да, сурап көрөйлүкчү. Yamalar тууралуу. Бирок силе бериң. Yamalar emek көрүп атасыздар. Машиналарды дөңгөлөгүнө өлтүрүп атат да, канча элге зыян келтирип атат. Бул канча болду? 1-2 ай болду же бирер ай эле? Точно билбейм, мен ушу бирер ай болуп калды окшойт да. Келип оңдоп койсо жакшы болот. Ананчы. Рахмат сизге. Рахмат сизге, рахмат. Мынакей чоң КамАЗдар дагы, чоң машинелер дагы жолдарды тандап жүрүп атат экен. Мындан ылдыйракта, мындан 100 метр нарында өтө чуңкурлар көп деп айтышты, ошого карап кетип аткан жерибиз. Эми урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу башкармалда иштегендер, мен эч кимди бир намысыга тийип, же бир башка кылыш максатым жок. Бирок ар бир иштин өз убагы болсо керек. Бирок элдерди да убактыда ойлоп ушуну чыгарып койгон, мындай башталган ишти аягы чыгарып койгон жакшы деген ойду айткым келип атат.
jeri qaysi yerga çeyin? Minakey. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Suyimizsin. Yamalardan o'tib keldingizda va bu Ha, qanday deb yamalarda. o'ylaysiz? Juda ko'ylab chiroyli qilib qo'yibsizlar. Zo'rg'a ehtiyot qilib o'tib keldim-da. Ha, 2-3 balon tushib, bir maza qilib keldik endi. bu Diskan urib. niyatda aytib o'tasizda bir Ha, xudo xolasa yaxshi bo'lib qolsa axir o'g'nashga harakat qilib qolibsizlar-da shuni. Ha, bu ko'rak boshtalgan ekan, 1-2 oy murdan beri bitmay jatayotganda o'shaga chaqir dedilar. Ha, xudo xolasa bitib qolar endi. Yaxshi niyatda. Xo'p, sog' bo'ling. Mana bu patqoz chekelik joli. O'shul yerda o'shunda yamalardan ko'pligidan keldik. Mana yerda turgan havolar bor ekan. Assalomu alaykum. Diskani uraverib, pachoqlab nima bo'lib qolaveradi. Men chekalik turg'uni monnapman. Mana shu yaman chuqulaganiga 1 oy bo'ldi. Mashinalar o yoqqa bu yoqqa o'tib o'tib doroq deb mayda bolalar yurib o'tyapti bu yerda. Endi urib kelsa, uni kim javob beradi buga? To'g'ri? Shu endi shuni tezda o'ngdasa bizga ham yaxshi bo'ladi, elga ham yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Mana yo'lda kelatasizda yamalar meni o'tib keldingizmi? Qanday deb o'ylaysiz? O'ta qiyin. Sekin 1-2 qilib o'tamiz. Mashinamiz endi damaslik uchun iloji yo'q. Ikki joyga kelsak, xato qildiramiz, nima qilasiz? Disklar almashtiramiz. Tekshirib, yamalar silish mumkin. Kimdir qarab qo'ysa bo'lmaydi. Tem bo'laman qo'y boqib, juda hozirdan yerda press padboshi yukda o'tdi-da, shunday pavrotda g'ars etib bitta tiko urib to'xtab qoldi. Sal qolganda pressni ham qo'shib urib oladi dedi. Yamadan qochib chekaga juram deb nemani urib oldi. Mana yamani ko'laganiga 1 oy bo'ldi. Buni ichi mana ulay suvga to'lib nima bo'lib qoldi. Buni don ko'lab endi tezroq quyib tep-tez qilib yo'l qilib beringizlar, uyat endi. Yamani ko'rsatib Hozir men birala yamani ko'rsatib o'taman. 17 non yog'ida qatoriga yama, biridan qolsa biriga tushadi. O diskalarni uraverib, sapsam pachoq bo'ldi mashinalar. Yamadan qochib mashinani urib o'tadi. Pravilaga qarashib o'tadi, nima bo'yatadi. Shuni tezroq o'ngda beringizlar endi. Bo'lsa ko'lavayla tegizda vela shu boydan qo'yib qo'yish kerak edi. O'ngda beringizlar tezroq. Beringlar. Assalomu alaykum. Ajoy yaxshimisiz? Mana hali Shalib qilib o'tamiz, o'ngda to'g'ri. To'g'ri suylab bering. bu yo'llarda yurib qoldik-ku. Birodarlar, chuqurlabsizlar, qilyapsizlar. Bir yo'li to'g'rilab qo'yinglar-da endi davlat nima qilyapti biror joylarda. Bo'ldi? Assalomu alaykum. Mana yo'ldan keldingizda yamalarni ahvolini aytib bersangiz. Yamalarning ahvoli mana 1 oy bo'ldi. Bardig'i shopurlar shundan orqasidan mashinalarni o'nglash o'tadi. Balkalarga chen, balonlarga chen uzilib, jarilib keladi. O'zim ham mana bir kun jamg'ir javob 1,5-2 mingga tushdim. Shuni elda, ha? O'zim otim Azamat, Patpozon bo'laman. Ha, Patpozon. Taksist biz. Kunda qatnashib yuramiz, 100 yo'l o'tamiz. Ha. Yo'llar nachar. Yo'llar nachar. Tez o'ngda berishmasa bo'ydi. Jalib atishlar bardig'idan. O'zi cho'g'ilib chiqayni o'tadilar. Do'radlargacha. O'sha tezda o'ngdashib bersin. Mana hurmatli ko'ruvchilar, shunday ahvol ekan. Bir yerni o'zida bir 7-8 chunqur bor ekan. Bu yaxshi niyatda boshtalgan. O'shul yo'lda o'ngdab, tegizlab,
жамап коелук, эч болсо мына мурдагы жамалган жерлер. Ушуну оңдоп коелук деген ниетте башталган. Бирок качан бүтөт? Бул жанагы айткандай, жогоруда айтышкандай, азыр адамдын өмүрүнөн көрө ошо техниканын акчасы баалуураак сезилип калды да. Bir balon, bir döngölök, aşı barsa 2,5 ming, 3 ming tursa kerek. Бирок жолдон өтүп аткан жүргүнчүлөр, пешеходдор, эми бул жерде эч кандай тротуар жок. Чекелик подкоз эли, улоосу жок болсо, мынау жерлерге үлүшүгө жөө жүрүп келишет. Ушу жолду боюда дейт, ушу машинени, балонну этият кылам деп алып качып, адамдарды сүзүп кетейин, адамдарды жаныга кооптуу болуп атат деген сөздөрдү айтышты. Бул чындык. Чындап эле ошондой. Азыр мынакей бир улоо келатат. Муну дагы бир сүйлөшкө аракет кылып көрөйлүк. Assalamu alaikum. Özünüz tanıştırın. Çekelip turgunu Anarbay ulan. Nasıl? Çukur işleri baştalgan eken ayağa çıkmay tartken degen sizlerden turol boldu şuna geldiğinde. Hatta öyle. Bir ev kaldı, şu bitirip koysa boldu da şu yerde. 2 aydan açtık söyle. Meniki maydı karab duruyoruz ha. Adamlar kuşa balon teşilip iki sözsüz jalıp kandaran boldu. Rahmat sizge. Mınake biröge jol boşaltam dese, ekinchisiga shoshlab tushadi ekan. Ahvol shunday ekan. Mına jerde rekord darajasida desek bolat eken. Eng çuңкурдун çoңu ушул экен. Мынакей 1 метрге 1 метрби ушундай. Буга мына көлчөк болуп жамгырдын суусу толуп каптыр. Бул өтө кооптуу да, ошо жамгырдын суусу толуп калганда жол тегиздей көрүнөт, айнакса кечеси. Келип билбей калып анан урат. Бул жерде ошондо 80ге 80 кыралары чындыгында эле өтө кыралуу. Мага элдердин айтышы боюнча келип оңдосолор, оңдосундар. Биз же болсо ашар жолу менен шагалды төгүп тегиздеп таштайбыз. Кайрадан башкадан көмүк чукураганга казганга туура келет деген сөздөрдү айтышты. Эми элдин көйгөйүнү, элдин ой пикирини жеткизип коюш биздин милдетибиз. Элчиге өлүм жок. Бирок урматтуу жетекчилик, жол курулуш башкармасынын жетекчилери ушуга чындап эле көңүл буруп, маани берип, тез арада оңдоп койсоңуздар, элге дагы жакшы, өзүңүздөргө да жакшы. Мынакей бир машина улоо келатат. Ушуну дагы токтотуп берейин.
Assalomu alaykum. Qandaysiz? O'sha yo'ldan keldingiz-da, o'sha yamalardan tushib o'tdingizmi? Qanday bo'ldi? Bolonlarım canlıdı, bardığı şişka oldu. Bilmeymen kaçan ondadı. Dondasalar ondasın, olsa özü donda koyuyoruz. Emi yol biraz alыс bolğanına baylanıştı. Men çekelik ayılının içinde boldum. Özüm şaşıp atkanını dağın sebebi. Nake. Patkoz degen aylığımız var. Oşanın içi dağımdan Assalomu alaykum ova. Patkozdan kelatasizmi? Ova, mana shu yo'llar ahvol turali aytay. Bu yolda geçen neme geldi de bayağı yolun ahval oğurgu. Geçen gelip bayağı yol nemesi. Asfalt zor buzulup kalgan. Şol onda olsa aşağılar deyip gitti de ben bilmeyeyim daha. Yolun açar. İki gün oldu gelip geliştirdi. Asfalt zor buzuk. Asfalt buzuk, asfalt zor işte sen ayderken yolun onda ben size gelip gitti. Daha en küçük tralten bolsan daha sıçıyoruz. Yol başvarıldı. Ma'qul, biroq yo'l ahvoli qanday? Yol ahvali nachar. Hozir 4 balonga tushdik. Endi daha qancha balon ketadi, Alloh biladi. Asal zot. Mayli.
Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yo'llarda ahvol to'g'ri aytib bering. Yo'lin juda nachar. Qachon chiqib juda. Buni qancha bo'ldi unda shunday bo'lganiga? Xila bo'ldi. Xila bo'ldi. Mayli, rahmat, salomat bo'ling. Ava o'zingiz tanishtiring. Meni adım Elchibek Po'latov. Chekelek aylanda yashayman. 54-yilg'iman. Yo'llar to'g'ri Yo'limizni bir aydan 2 oyga yaqinda o'tadi. Ko'lab ketgan. Bolalar yo'lda unda o'tadi. Mana Doradildan odamlar kelib texnikalar qiynalib o'tadi. Bolalar ham qiynalib o'tadi. Shuga qanday xarajat bo'ladi bilmayman-da. Misol uchun mana Жаңа yildan patqozgacha ko'lab tashagan. Shuni nima desak bo'ladi? Kim onda beradi? Onda berish kerak-da, to'g'rimi? Shuga tezlik bilan yordam berish kerak-da elga. Shuning uchun so'ranamiz-da biz. Assalomu alaykum. Mana yo'ldan keldingizda, yo'ldan ahvolda to'g'ri aytib bering. Ahvoli u yoqqa yoqsin, bu yog'ini o'yib qo'ysin. Ko'lab qo'yishdi turgan. Tezroq o'ngdilsa yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Ava shu Patqozdan kelatasizmi? O'sha yo'llar ahvol to'g'ri aytib bering, yo'llarda ahvol to'g'ri. Yo'llarni ko'lab tashlab, shat mantib kapramont qilamiz ekan. Men chuqur yo'l chataq. Juda nachar. Bolonlar adavlat turgan bo'ldi. Vaqt o'ngash kerak-da. Uni bo'lsin, men ko'lay. Ko'lash kerak edi. Shu meda yuzanda. Assalomu alaykum. Yo'ldan keldingizda, yo'llarda ahvolda to'g'ri aytib bering. Yo'l ko'rib turasan, bordi shunday. Yama, jamagan yo'q hech kim. Xiyla bo'ldi. Qanchalik qoldi? Bir oycha bo'lib qoldi. Ma'qul. Salomat bo'ling. Bolaningiz do'ngala jarilmasin. Yo'llarda ahvol to'g'ri aytib bering, yo'llarda. Qildilar oranki. Salomat, yaxshi. Boshqada. Assalomu alaykum. O'sha yo'ldan keldingizda, yo'llar ahvol to'g'ri aytib bering. Assalomu alaykum. Qanday insonlar yaxshi, tinchsizlar, bola chaqalar. Uydagilar yaxshimi? Bu yo'lda ahvoli chataq. To'lagan narsani bir oy bo'lib o'tdi, yamalar jamagan yo'q qaytarib. Bu yo'lda o'ngdisa ko'lash kerak, o'ngda bo'lsa ko'lash keragi yo'q. Ne qiladi ko'lab qo'yib bir oy ekan. O'sha mashinalar qanchasi avariya bo'lib, qanchasi nima bo'lib shu yo'lni emas orqasidan. O'shani qilgandan keyin bir haftadan keyin, 2 haftadan keyin sirasi qaytarib bosib qo'ysa, bu mashinalarga da yo'ldagi yo'lovchilarga da qiyin bo'ladi. Barjoq yaxshi bo'ladi. Mayli, salomat bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Yo'ldan keldingizda va yo'ldan ahvolini aytib bering. Yo'lda ahvoli shu, mana yama chuqurlangan, bir oydan beri asfalt tushilmay yotadi. Shu chuqurlardan qochib o'tib ketgan chuqurlarga tushish. O'zim otim Sharaf, Chekeldan bo'laman. Chekelga. Mayli, salomat. Men shu Chekelik oilaning turg'uni bu yerga shakangizlar bo'lamni. Mana bu Chekelik oilamda mana chuqurda chuqurlashib tashlaganiga qiyla kun bo'ldi. Oila vaqt bo'lib ketdim. Bu mana Tashto'y oilandan Patqozgacha chiqishib tashlashdi-da. Mana chuqur tashlagan chuqurda bir yeri 1,5 metrda chuqurliklar bor. Mana yo'lda yurgan mashinalar vobshe qiynalib yotadi. Mana baldar bizning Cheketda yo'li tor. Bu os kelgansa buni chiqib tog'i tashladi. Shunga endi bu buni orqasidan Ko'jamal degan
organizatsiya bormi, yo'qmi, endi bu chiqishni chiqishib qo'ydi bu. Endi qachon omolat bilmaymiz. Mashinalar qiynalib o'tadi, bari buni chuqurga tushib, balondori yorilishib. Ayniqsa mana tunda buni boshqa yoqdan kelganlar parsildatib o'ylab urushib yotadi. Endi местныйga endi bilet ekan aylanib o'tadi. Endi shunga biz murojaat qilatalik, bu bir ko'ngil burib, qayrilib shu qanimiz shu ko'ngil burishib qo'yar ekan rayondan shu yo'l xizmatkorlari degan maqsadda chiqib o'tamiz biz. Hech boshqa talabimiz da yo'q. Xudoga ming marta shukr. Sayz kezinde asfalt bo'lib qolgan. Endi biroq shuni qayradan bir remont qilib qo'yadi desek, shunchib chiqilashib tashlashib ketib qoldi. Бұл өзі жақсы ниетте башталған ава. Туурабы? Ошол жолду бүтөйлүк, тегиздейлик, оңдойлук деген. Эми ошол жакшылык ишти аяга чыгарып койгон жакшы, Албетте, ушул энди жакшылык иш башталгандан кийин муну энди акырынача чыгарып койсо болот да. Мунга көп деле акча керек эмес. Биз көрүп деле турабыз ушу. Бир арзыбаган эле акча менен бүтө турган эле. Эми бир аз эле көңүл бурса болуп калат да ушул иш. Endi ayıl jeri dagı bir oңолуп kalsa деген maksatda эле biz айтып атабыз. Мен азыр ушул айылдын bir эжекей менен тааныштым. Эжекей өзүңүз тааныштырың? Мен Жош орто мектебинде иштеп, азыр пенсиядамын. Чекелик айылдын тургунумун. Полотова Патила. Мына ушул канча жылдан бери мына ушу жолубуз начар эди, асфальт кылышты. Кийин эми жакшы эле да, булар жолду көөлөп коюшуп, вообще жоголуп кетишти. Ошо жоголгондон мына бул жаш балдар жүгүрүп берет жолдо, башка болот, чукурдан алып качамын деп бир нерселерге уруп атат. Ошон үчүн мына ушул сураныч сиздерден мына ушул жолубузду тезирээк жама берсеңиздер, жамаганы. Ошол биздин сунушубуз. Mayli, salamat болуң, рахмат эжекей. Шындай эле жолдун акыбалы өтө начар экен. Ассаламу алейкум. Жолдан келдиңиз да, жолдун акыбалы жөнүндө айтып бериң. Жолдун акыбалы бүт баарын оюп таштаган, жолдор маңдагы бүт баарын оюп таштаган. Ойгонго уже 3 ай 4 ай болду. Ушул подкозгочо бияга оюп таштаган, бүт баарын оюп таштаган. Мына урматтуу көрөрмандар, урматтуу Кадамгы жаңылыктар YouTube каналынын катталуучулары, бул сөзүбүз менен бирөөгө каттык тийип, же бир жоопкерчиликтүү жетекчилерге басым же бир өткөзүш максатыбыз жок. Жеке гана инсандардын, ошол айылдын жашоочуларынын жана айдоочулардын ой пикирини билдик. Бул жерде менин көңүлүмдү жибите турган, менин чындап эле көңүлүмө бир оор таасир калтырган бир сөздү айтышты. Бул Чекелик айылынын тургуну, ошол жол курулуш башкармалыгында депте иштеген Алибаев Оразали деген менин өзүмдүн досум бар эле. Ошол 1 ай 1,5 ай мурун тилекке каршы ошол жол кырсыгынан каза болду. Ошол бул жердин тургундары ошол досумдун кадыры билинди. Оразалинин кадыры өтө билинип турат. Ошол болгондо бул жол эбак эле оңдолуп бүтмөк. Тилекке каршы ошол аламдан өтүп кеткенден кийин бул жолду эч ким карабай койду, көңүл бурбай койду деген сөздү айтышты. Чындыгында ошондойбу? Муну эми бир инсан көңүл буруп, ошо Чекелик айылдан болгондугу үчүн ошол келип инсандарды, ошол жетекчиликтерди бияка буруп келсе анан көңүл буруп, же болсо башка бирөө көңүл бурбайбы? Ушуга жооп барбы? Эмне деп ойлойсуздар?